Harabura iminsi mike gusa Uganda ikinjira mu matora rusange arimo nayo mukuru w'igihugu azaba mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2026. Ni amatora atitezwemo impinduka nyinshi. Nk'ibisanzwe bitekerezwa ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni umaze hafi imyaka 40 ku butegetsi azaba ari ku rupapuro rw'itora ashaka indi manda. Benshi mu rubyiruko rwa Uganda rungana na 70% by'abaturage bose nta wundi mu perezida bazi mu buzima bwabo atari Perezida Museveni. Ukuboko kw'imiyoborere ya Museveni kwinjiye mu nzego zose za Uganda, kuva mu nzego za gisivile n'igisirikari, inzego z'ibanze n'izo ku rwego rwo hejuru mu butegetsi. Perezida Museveni w'imyaka 81 y'amavuko, Imana ikimutije ubuzima, aracyakomeza kuvuga rikijyana muri Uganda, igihugu cyahozemo impinduka za hato na hato z'abayobozi, ariko Museveni akiza abiha umurongo ku buryo mu myaka 40 nta mvururu zikabije cyangwa se ihirikwa ry'ubutegetsi ryabayeho. Benshi bakibaza ibanga Perezida Museveni yakoresheje ku buryo imyaka yose ayimaze ku butegetsi ntawe ugerageje kumuvangira, akabasha kugenzura abatavuga rumwe na leta, abanyamahanga, igisirikari, utibagiwe n'imbere mu ishyaka rye NRM. Tugiye kubigarukaho. Ni irihe banga Perezida Museveni yakoresheje ngo bamaze imyaka 40 yose ku butegetsi nta gikuba kibaye, nta umuhiritse ku butegetsi, nta mvururu zikabije zibayeho mu gihugu? Tubahaye ikaze. Mu gihe ibikorwa byo kwiyamamaza byatangiye hirya no hino muri Uganda, ishyaka NRM riri ku butegetsi rigaragaza ingufu nyinshi n'abarishyigikiye benshi kuva hejuru kugera hasi, ari nabyo bitanga ishusho y'uko n'aya matora Museveni ashobora kuzayatsinda neza cyane. NRM ni rimwe mu mashyaka yabashije kubaka inzego zayo kugera hasi ku rwego rw'umudugudu, niba ariko twabyita, rikagira undi mwihariko w'uko rifite amikoro ahagije. Raporo yiswe How Strategic Choices Keep President Museveni in Power yanditswe na Jill Swinkers igaragaza ko iri shyaka ryabashije kwifashisha ubwo bukire rifite bw'amafaranga ndetse no kuba benshi mu baturage ari ryo bazi kuko rigera hasi mu byaro bya kure, maze rushaho gushimangira no kumvisha bose ko ari ryo ryonyine rishoboye. Bijyana kandi no kuba Uganda imaze hafi imyaka 40 nta ntugunda cyangwa se ibibazo bikomeye by'umutekano yahuye nabyo. Ibintu bitangaje kuko bitari byarigeze bibaho ko igihugu kimara iyo myaka yose gitekanye mbere ya Museveni. Iyi mikorere ya NRM n'imyumvire yayo byabaye nk'ibyakongeje n'imikorere y'izindi nzego ku buryo igikozwe mu buyobozi rimwe na rimwe bigorana kugitandukanya n'icyakozwe n'ishyaka. Ibi kandi bikanajyana no kuba benshi mu bayobozi n'abakozi ba leta n'ubundi ari abarwanashyaka ba NRM. Mu gihe Perezida Museveni na NRM biteguye kujya mu matora bemye, ntabwo ariko bimeze ku mashyaka atavuga rumwe na leta nka FDC, ari naryo shyaka rifite amateka yo guhangana na NRM mu myaka hafi 20 ishize yose. Iri shyaka ubu ryacitsemo ibice cyane. Dr. Kizza Besigye waribereye nk'ikirango amaze igihe muri gereza, uretse ko na mbere yo gufungwa ashinjwa ibyaha by'ubugambanyi, FDC yari yaramaze gucikamo ibice ndetse bamwe bakanavuga ko ryaba ryarinjiwemo n'abakozi ba NRM bakarigura. Iri shyaka mu mwaka wa 2023 ryasinye amasezerano yo gukorana na NRM, cyane cyane nyuma y'uko umuyobozi waryo Norbert Mao ahawe umwanya muri guverinoma ya Uganda nka minisitiri w'ubutabera. Irindi shyaka cyangwa se ihuriro rifatwa nk'iryakabaye rihangana na NRM ni National Unity Platform NUP rya Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Uyu ni umuhanzi ukomeye ari naho yabanje kumenyekanira. Icyakora kuri ubu umwanya munini awumara mu nteko ishinga amategeko ya Uganda. Mu minsi ishize ubwo yiyamamarizaga muri Kisoro, iwabo w'umugore we hafi y'umupaka w'u Rwanda, yumvikanye yiyamamaza mu Kinyarwanda. Mu mwaka wa 2020 ubwo yatangizaga iri shyaka rya NUP akanatangaza ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, benshi bamubonaga nk'umucunguzi, ahanini bitewe n'ibibazo yagaragazaga igihugu gifite n'uburyo yabikemura aramutse abaye president. Yakoreshaga imvugo zishitura buri wese, cyane cyane abaturage basanzwe n'urubyiruko, imvugo zirimo nko kuba ari umwana wavukiye muri ghetto, umwana wabayeho ubuzima bwiza, bityo uzi neza icyo abaturage bakeneye kurusha Mzee Museveni umaze imyaka 40 ku butegetsi. Icyakora Bobi Wine yagiye kenshi agorwa na leta, akabuzwa gukora inama z'ishyaka, arafungwa we n'abamushyigikiye benshi. Hari abishwe, abandi bakorerwa iyicarubozo ku buryo byateye ubwoba bamwe, abandi bibaca intege. Ibyo kandi bikubitiraho amikoro make atumira ishyaka ritaba ishyaka rifatika rigera mu bice byose by'igihugu, ku buryo usanga rikunzwe mu rubyiruko rubasha kugera ku mbuga nkoranyambaga.
ariko b'abaturage bose bo hasi ari nabo batora usanga batarizi. Indi mbogamizi NUP yagize igakomeza guha amahirwe NRM ya Museveni ni imyitwarire idahwitse ya Bobi Wine ikunze kurangwa n'umujinya mwinshi kandi akaba umuntu usa n'ushaka kwihimura kuri Museveni kurusha gushishikazwa n'impinduka muri Uganda. Hari abasesenguzi nka Andrew Mwenda bavuga ko Bobi Wine aramutse agize amahirwe yo gufata ubutegetsi ashobora kuba umunyagitugu ukomeye cyane. Ibyo bakabihera ku kuba no muri NUP ngo ubuyobozi buri mu maboko y'inshuti ze gusa, kandi ngo iyo hari ugerageje kunenga ibitagenda neza mu ishyaka ngo bamwigizayo. Indi mbogamizi NUP ya Bobi Wine yahuye nayo ni ibikorwa byo kwigarurira imitima urubyiruko bimaze hafi imyaka 4 bikorwa n'umuhungu wa Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF. Uyu guhera mu 2022 yazengurutse igihugu cyose ashinga icyo yise MK Movement, cyavuga ko gishaka kuzana indi mpinduka muri Uganda gihereye mu bibazo byugarije urubyiruko. Ibi byanateje ikibazo mu gisirikare, bamwe bibaza uburyo Museveni yemera ko umwana we avanga ibikorwa bya gisirikare n'ibya politike, byongeye akajya ku mugaragaro akanenga zimwe muri politike za se n'iz'ishyaka NRM riri ku butegetsi. Imbere mu ishyaka NRM naho byabanje gutera urujijo, bamwe bagasaba ko Museveni yacyaha umwana we ntakomeze kwangisha abaturage ishyaka, ariko Museveni yaramwihoreye arakomeza. Ibi byatumye benshi mu bakiri bato biyumvamo Muhoozi, dore ko yarushaga Bobi Wine amikoro no kugera hirya no hino mu gihugu, we ntihagire umwitambika ngo amubuze gukoresha inama nk'uko bigenda kuri Bobi Wine. No kuba Muhoozi ari umusirikare w'ipeti rikomeye, ikintu cyahaga icyizere abanya-Uganda ko waramutse agiye ku butegetsi igisirikare cyamwumvira kurusha Bobi Wine. Nubwo mu ntangiro benshi banakekaga ko Muhoozi aziyamamaza mu matora agiye kuba, yaje gukurira benshi inzira ku murima mu mwaka ushize, ubwo yavugaga ko atazigera yiyamamaza ahubwo ko amajwi y'abamushyigikiye bayahase Museveni. Ibi byose byagiye bitwikira NUP ya Bobi Wine. Yego ni ishyaka ryakomeje kuba ishyaka rikunzwe mu miji, ariko mu byaro ari naho hatuye abaturage benshi kubera ko basaga 70% by'abaturage bose ho ntabwo ryamamaye cyane. Uretse FDC na NUP, andi mashyaka atavuga rumwe na leta nka UPC nta ngufu afite mu baturage, ibikomeza guha amahirwe Perezida Museveni yo kuzatsinda amatora nta nkomyi. Abakandida bahanganye na Perezida Yoweri Museveni n'ubundi n'abaturuka muri ayo mashyaka twavugagaho mu kanya nka Bobi Wine, General Mugisha Muntu w'impuzamashyaka Alliance for National Transformation ANT naryo ridafite abayoboke benshi, Nathan Nandala Mafabi wa FDC rya shyaka rishinjwa kuba ryarinjiriwe na NRM ya Museveni, Munyagwa Mubarak Serunga w'ishyaka rishya Common Man's Party n'abandi nka Elton Joseph Mabirizi, Bulila Frank Kabinga na Robert Kasibante badateye impungenge cyane Museveni. Aya maturufu yo kuba Perezida Museveni yarakomeje gucungira hafi batavuga rumwe nawe ngo batamurusha ingufu bimuha icyizere cyo gutambukana umucyo mu matora nta nkomyi. Ibi kandi byongeraho ko batavuga rumwe na leta bashinja komisiyo y'amatora kugendera ku mabwiriza ya Museveni, ahanini bakanahera ku buryo iyi komisiyo yagiye yitwara mu matora yagiye abambere. Iyi komisiyo niyo yemeza ingengabihe z'abakandida biyamamaza, ariko kenshi igashinjwa kubangamira batavuga rumwe na leta. Rimwe na rimwe utavuga rumwe na leta yagena umunsi uhuje n'uwa Perezida Museveni mu duce twegeranye bakamwangira cyangwa se bakamuhindurira kugira ngo Perezida Museveni yiyamamaze nta umuteye impungenge hafi aho. Imwe mu ngingo zirengera abatavuga rumwe na Museveni ni ibibazo bicyugarije igihugu, kabone n'ubwo Perezida Museveni amaze imyaka 40 ku butegetsi. Ibyo birimo ubushomeri, izamuka ry'ibiciro ku masoko na ruswa isa n'iyamunze ubukungu bw'igihugu. Mu gihe abatavuga rumwe na leta bavuga ibyo, abarwanashyaka ba Museveni bo bavuga ko nta wundi nkawe Uganda yigeze, kandi ko nta nundi nkawe izigera ibona, ariyo mpamvu bagomba kumukomeraho bakimufite bashingiye ku byo yakoze. Ibyo bikabamo ibikorwa remezo bitandukanye nk'imihanda, iterambere ry'urwego rw'ingufu, imishinga minini yatangiye nko gutunganya petrol bwa mbere mu mateka ya Uganda, umutekano igihugu kimaze imyaka 40 gifite, kwishyura ukizana, gushyira imbere ubumwe bw'igihugu aho gushingira ku moko n'uturere n'ibindi. Ku ruhando mpuzamahanga naho Perezida Museveni yakomeje kugaragaza ubwenge, akabagarira yose nta numwe ahutaje cyangwa se abangamiye. Ibihugu by'i Burayi bimubona nk'umufatanyabikorwa w'ingenzi mu karere k'ibiyaga bigari, ari nako ibihugu nk'Ubushinwa n'ibyo mu Barabu bimubona. Uganda iri mu bihugu bitanga ingabo nyinshi mu bikorwa by'umuryango w'ubumwe bwa Afurika byo kugarura amahoro muri Somalia, AMISOM. Kikaba kandi igihugu gicumbikiye impunzi nyinshi ku mugabane wa Afurika. Ibi bikorwa no kuba kwisonga mu bakunze guharanira ko umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba wakomera, bituma mu buryo bwa diplomasi agaragara nk'umuntu ukomeye bakwiriye gukomeza kwiyegereza. Ibyo bikanajyana n'uburyo Museveni ubwe asobanukiwe neza amateka ya Afurika n'ay'isi muri rusange, akabikurikiranira hafi ku buryo iyo asobanura ikibazo runaka agihera mu mizi,
ukumva ko akurikirana akantu ku kandi bikamuhesha ijambo rikomeye, yavuga abanyamahanga bakamubonamo ubuhanga ku buryo atari igitekerezo kiza gupfa kumurakaza. Yigeze gushwana nabo mu burengerazuba bw'isi mu myaka y'ibihumbi 2015 ubwo yasinyaga itegeko rihana abaryamana bahuje ibitsina, ariko bamwokeje igitutu arabireka. Mu nkundura yabaye yo gucacagwa mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, Uganda yari iri imbere, ariko nabwo abanyamerika Museveni bamwokeje igitutu ageze aho ararekura. Bamwe mu basesenguzi mu bya politike bakavuga ko afite uburyo akoramo politike ye n'abazungu, akamenya igihe cyo kwiruka no kugenda gahoro, ibituma bakomeza kumubona nk'umuntu wabo cyane ku buryo batamushyiraho igitutu nubwo ibyavuye mu matora byaba bishidikanywaho. Ubu buryo Museveni yubatse mu myaka 40 ishize ari nabwo bwamufashije kuguma ku butegetsi iyi myaka yose, ntabwo bwapfuye kwizana gusa, ahanini bwagendaga bwiyubaka gahoro gahoro bitewe n'ibibazo yabaga ahanganye nabyo. Abibuka imbwirwaruhame ze mu bihe bya mbere akigera ku butegetsi, yanengaga cyane abayobozi batinda ku butegetsi. Hari n'igitabo yanditse mu myaka y'1990 avuga ko ikibazo cya Afurika ari abayobozi batinda ku butegetsi. Mu myaka ishize abanyamakuru bongeye kubimwibutsa, avuga ko abayobozi yavugaga mu gitabo ari abatinda ku butegetsi bataratowe. Museveni ni umuyobozi wakenetse ibijyanye no gufata amategeko akayajyanisha n'icyo akeneye muri icyo gihe. Ku isonga hakaza itegeko nshinga rya Uganda, ari naryo ryabaga ririmo imbogamizi nyinshi zishobora kumubangamira. Itegeko nshinga ryo mu 1995 ryavuga ko president atagomba kurenza manda ebyiri. Mu kwiyamamaza mu 2001 Museveni yasezeranije abanya-Uganda ko manda agiye kujyamo ari ya nyuma, ariko siko byagenze kubera ko yaje kuvugurura itegeko nshinga ibya manda ebyiri bivamo, bityo mu 2006 abasha kongera kwiyamamaza. Icyo bibagiwe gukura mu itegeko nshinga icyo gihe ni imyaka ntarengwa president agomba kuba afite, kubera ko iryo tegeko nshinga rya Uganda ryavuga ko atagomba kuba arengeje imyaka 75 y'amavuko. Iryo tegeko ryari kugonga Museveni mu mwaka wa 2021, ariko mu 2019 nabyo byakuwemo, maze Museveni yemerwa kwiyamamaza nta kibazo na kimwe. Ubundi buryo bukomeye Museveni yakoresheje mu kwizera ko ubutegetsi koko bufite mu biganza no gucungira hafi igisirikare. Ubwo yajyaga ku butegetsi mu 1986 yabifashijwemo n'inyeshyamba ze National Resistance Army. Izo nizo zaje kuvugururwa zivamo igisirikare cy'igihugu Uganda People's Defense Force. Na nyuma yo kubohora Uganda, Museveni yaharaniye ko inzego z'umutekano zinjira mu zindi nzego z'igihugu kuva hasi kugera hejuru, ku buryo ibibera hose abibonera rimwe kandi ku gihe abihawe n'inzego z'umutekano. Abasirikare bagiye bashaka kwivumbura kuri Museveni barabihanirwaga cyane, bagakurwa mu myanya, bagafungwa cyangwa se bagacunaguzwa mu bundi buryo. Rimwe na rimwe kandi abasirikare bagiye bajya ku mugaragaro bakavuga ko nta wundi muntu bashobora kwemera ko abayobora atari umusirikare, ariyo mpamvu ukoze kuri Museveni aba yatatse igisirikare. No muri iyi myaka ageze mu zabukuru, Museveni ntabwo yigeze yirengagiza igisirikare, ndetse kiri muri bimwe mu bikomeye muri Afurika y'Uburasirazuba. Mu kwerekana ko atigeze arekura ku gisirikare, yagishyize mu maboko y'umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba, wazamuwe mu mapeti mu buryo bwihuse cyane ugereranije n'igihe byafataga ngo abandi basirikare ba Uganda bagere ku ipeti rya General. Ibi byose byerekana ko Museveni agifata igisirikare n'inzego z'umutekano muri rusange nk'inkingi ikomeye ifasha ubutegetsi. Mu myaka y'1980 ubwo Museveni yajyaga ku butegetsi, Uganda yari yarabaye iciro ry'imigani nk'igihugu kidashobotse kandi gifite ubukungu budatanga icyizere cyo kuzamuka. Ubutegetsi bwa Museveni bwakoranye n'ibigega mpuzamahanga nka banki y'isi n'ibindi, hakorwa amavugurura yatumye ubukungu buzamuka. Abashoramari mpuzamahanga bongera kugirira icyizere Uganda, bayishoramo imari, bikiza icyasha cyari cyarasizwe n'ubutegetsi bwa Idi Amin Dada na Milton Obote, icyasha cyo kwirukana abashoramari uko biboneye. Umusaruro mbumbe wa Uganda ubwo Museveni yajyaga ku butegetsi wari miliyari 4 z'amadolari. Ubu wikubye inshuro zirenga 15 kubera ko ni miliyari zisaga 60 z'amadolari. Ibi byose bigatuma Museveni akigaragara nk'umwe mu bayoboye Uganda bayikoreye ibidasanzwe. Inkunga z'amahanga zikomeza kwiyongera hatitawe ku myaka amaze ku butegetsi. Akijya ku butegetsi kandi Museveni yakuyeho amashyaka menshi avuga ko ariyo yazonze Uganda, agatuma abaturage bahora mu mwiryane n'ivangura aho kurangamira iterambere. Amaze gushira impumu, yokejwe igitutu n'amahanga, biza kurangira mu 2005 asubijeho politike y'amashyaka menshi. Iba ariko nk'uko twabivugagaho mu kanya ntacyo byatanze cyane, kubera ko yabijyanishije no kumenya kugenzura batavuga rumwe nawe, ndetse no gukomeza kujyanisha itegeko nshinga nuko abishaka, akuramo manda ntarengwa ndetse n'imyaka president agomba kuba arengeje. Ivugururwa ry'itegeko nshinga ryakorerwaga mu nteko ishinga amategeko, abadepite ba NRM bakaba ari bo benshi mu nteko, ariko n'abatavuga rumwe na leta bakemererwa ruswa n'izindi mpano z'umurengera kugira ngo bashyigikire ibyifuzo bya President Museveni.
nk'ubu mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka Perezida Museveni yahaye impano ya miliyoni 100 z'amashiringi ya Uganda, ubanza ari nka 30 z'amanyarwanda abadepite bose baba ba NRM n'abatavuga rumwe na leta. Ntugire ngo hari icyo yabacaga kindi. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko yabashimiraga ko basigaye bafite imyitwarire myiza kandi ko yabwiwe ko ubukungu bwabo butifashe neza. Yarabizi neza ko ahora amezi make akajya mu bikorwa byo kwiyamamaza. Muri make yabasabaga gukomeza kwitwara neza birinda induru. Iturufu yindi Museveni yagiye akoresha ikamuhira muri iyi myaka 40 amaze ku butegetsi ni ukwiyegereza inzego z'ubutabera cyane cyane mu gihe cy'amatora no mu gihe yabaga asumbirijwe n'abatavuga rumwe na leta. Kuva mu 2001 amatora ya perezida wa Uganda arangirira mu rukiko rw'ikirenga. Umwe mu bakandida yagiye gutanga ikirego ko Museveni yamwibye amajwi. Mu nshuro zose enye icyo kirego kimaze gutangwa, nta na rimwe urukiko rw'ikirenga rutesha agaciro ibyavuye mu matora, nubwo hari igihe rwagaragazaga ko hari amakosa amwe namwe yagiye abamo, gusa rugasoza rwanzuye ko amakosa yabaye atari menshi ku buryo ntacyo bahindura ku byavuye mu matora. Ibi urukiko ntirwatinyaga kubivuga no mu gihe indorerezi zabaga zivuga ibindi. Museveni yigeze kuburira abadepite ko uzamwitaza akajya kure ye, no kuvuga ko uzitandukanya nawe Museveni nawe azitandukanya nawe. Ibi bituma abanyapolitike hafi ya bose bitwararika, kubera ko kwitwara neza kuri president bisobanuye kubishimirwa. Nk'imyanya myinshi y'ubudepite ishyirwaho Museveni afite uwo ashaka kugororera. Ubusanzwe buri karere kaba gafite abagahagarariye mu nteko ishinga amategeko. Iyo Museveni umushimishije bushobora gucyashyizeho akarere gashya kugira ngo agashakire umwanya mu nteko ishinga amategeko. Ubwo yafataga ubutegetsi mu 1986 Uganda yari ifite uturere 33, ariko ubu tumaze kuba 146. Utu turere turemwa mu izina ryo kwegereza ubuyobozi abaturage, ariko abasesenguzi mu bya politike bakavuga ko bikorwa hari uwo Museveni ashaka guhemba. Ibi byose bituma abanyapolitike bafite ingufu baceceka ntibishore mu byo guhangana nawe, kubera ko ibyo bahahombera biruta kure ibyo bahungukira. Ababyibuka neza bazi bya General David Sejusa Tunyefuza wavuye mu Bwongereza mu 2014 akaza muri Uganda avuga ko aje guhangana na Museveni. Yarahageze ahita ceceka, bikavuga ko Museveni yamwegereye amwereka inyungu zo guceceka. Ngibi ibyakomeje gushimangira ubutegetsi bwa Museveni mu myaka 40 yose ishize, kandi bikanamuha amahirwe menshi yo gukomeza kubugumaho mu gihe Imana izaba ikimutije ubuzima, kubera ko ibibazo bisanzwe byakamuvanye ku butegetsi asa n'uwamaze kubishakira umuti, nubwo muri politike ibintu bihinduka cyane. Reka tubitege amaso. Je nitwa Ismael Mwanafunzi.